Сәлеметсіңдер ме, балалар? Здравствуйте, дорогие ребята. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бос уақыт, свободное время. Сабақтың мақсаты, цель урока. Берілген тақырыпқа қатысты сөздерді табу және сөйлеу барысында қолдану. Берілген тірек сөздер негізінде сөйлеу. Балалар, жаңа сөздермен танысайық. Ребята, познакомимся с новыми словами. Немен, чем, бос уақыт, свободное время, шұғылдану, заниматься, қолданады, пайдаланады, применяет, использует, жаттығу, упражнение, тренировка, басталады, начинается. Сұраққа жауап беріңдер. На вопрос. Сен немен шұғылданасың? Ты чем занимаешься? Би – танец. Бимен – танцами. Мен бимен шұғылданамын. Я занимаюсь танцами. Күрес – борьба. Мен күреспен шұғылданамын. Я занимаюсь борьбой. Теннис. Мен тенниспен шұғылданамын. Я занимаюсь теннисом. Вот обратите внимание. Не мен. Бимен, күреспен, тенниспен. Чтобы ответить на вопрос не мен, к слову мы добавляем окончание мен. А если заканчивается слово на глухой звук, как здесь күрес, то добавляем пен. Келесі сұрақ. Следующий вопрос. Сен не қолданасың? Ты что используешь? Лента. Мен лента қолданамын. Я использую ленту. Доп. Мяч. Мен доп қолданамын. Я использую мяч. Ракетка. Мен ракетка қолданамын. Я использую ракетку. Мәтінді оқы. Читай текст. Әлібек бос уақытында күреспен шұғылданады. Ол дүйсенбі, сәрсенбі күндері жаттығуға барады. Жаттығу 5-те басталады. Әнел бос уақытында бимен шұғылданады. Ол лента қолданады. Әнел бейсенбі жұма күндері биге барады. Жаттығу 4-те басталады. Әлібек пен Әнел бос уақыттарын дұрыс пайдаланады. Сен бос уақытыңды дұрыс пайдаланасың ба? Дұрыс жауабын айт. Скажи правильный ответ. Әнелдің жаттығуы 4-те, 2-де, 5-те басталады. Какой из этих цифр правильный? Әлібектің жаттығуы 6-да, 2-де, 5-те басталады. Какой из них правильный? Дұрыс жауабы. Әнелдің жаттығуы 4-те басталады. Тренировка Әнели начинается в 4. Әлібектің жаттығуы 5-те басталады, а тренировки Әлібека начинается в 5 часов. Қажетті сөздерді жаз. Пиши нужные слова. Нужные слова написаны внизу. Шұғылданады. Занимается. Бос уақытында. В свободное время. Қолданады. Использует. 4-те в 4. Бимен танцами. 5-те в 5. Әлібек күреспен шұғылданады. Значит, здесь мы использовали нужное слово шұғылданады.
Алибек занимается борьбой. Алибек бесте күреске барады. Здесь нужное слово бесте в 5. Правильно. Анель бимен шұғылданады. Анель занимается танцами. Нужное слово здесь бимен. Жаттығу 4-те басталады. Тренировки начинаются в 4. Нужное слово здесь 4-те. Анель лента қолданады. Значит, нужное здесь слово қолданады, использует. Анель использует ленту. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.